abusia for de biara da ya kwa ya de biba don say de bia metena say me ka kire say attention tv de ya kwa na de bia pa and so yakọ e de bia pa de biara me ka ne say ade a china say ye ntiri bibia aya na ye chire ene sen nka de na ye fese enuanu mienu na maka bom na mo nante na wadanfo ba kwa na say manya adanfo e ka mo ho adanfo bi wo ha osenua na so adanfo we de e ba ne sen ene sen adanwa de nche na beto dwa say nuanu mienu bi a omoya ntafo amaka mo ho abom a jese omodi abrantie bi ya opa jese omokum abran omadanfo ba kwa jese aya awira ho sam ye pa me pa cho yan kwa ne yan hwe video no sane etie saka wura no abrantie wuto ne nsa so ofa abrantie ndene ko hospital oba be ka de esi nyina ade a kire mama ba cho be so na we dey me ba cho good afternoon. Yeah, fine afternoon. But your mic no ko anu ma me. Yeah, fine afternoon. Me ba cho dey the same. Mohammed Sofyan. Mohammed me ba cho no a die ne sie ma no ko anu. Okay. And when you wa wani twia a friend saying boys yeah PC ye ko je ni kakra o jetem yeah enti na yeti wo it's now around 12 to 1 ho no yeah tiet wo na yeti noise e wo soro ho o se jetem e soro ne form enti yeti noise e wo soro ho enti no obi am peso be soro akosoro ho but yeti one still an noise na den e ba de ba meeting ni say no me onuanom ho bia na be ma hu bebre so around ma me nko he bia na nya me nuanom bia so enti me ko dru so no na me kan say me nua baako so me nua baako e na ono obi eden e ko like yen fan say family friend what I say no na bia ko na me kan say baba aden na nipam say wo ko say no so on him tafo tu bi e na e ko ho enti me kache ne so onji na meba e na me contact for no na me go kasa kire omo no win say omo ye friends on omo na ye bibia together omo dabo even omo we ko we fie ko didi we su ba we fie bidi be omo ye ntafo nti omo nipa mensa no omo ne baba no e na PS omo betina krum kakra enti omo ti hon to be honest with you na minima de ma sa noise ne bae ba osha kasakasa chinye kakra ba omuntem so wo ena ekoye into fight the beginning no on e ba ko na eden e because of omu yentafo nti no ba ko be support no other partner no eno I think so omu fight against ba ko de Farouk na ba ko de something like that yeah bibisa ba me shida nimo mudin pa yeah enti omo kono ena ye ko soro ho no ena me ko pata omo nti the way na esi no na me say se munya na mo free aba da enti se mo kunti no ka me try say me kasa akire omo because me hu so omo ya nua so enti ba kono de omo won se kan no odi kan form ho ena me say me look for other one no enti me hu no ena me say me ne bedin e be ko form ho na e kasa de form ho no ti me de we e ba no na me hu we no ena me sensani machi ode wan ba kono de ya wona sekan no ode ntafo no mu ba kono de ya wona sekan no odi kan form ho nti ntafo no so no ba ko so boy bi ball na suma ne yeden okofie nti e ka ba ko ena wo ho miti pa nti de ho no ena me yesem de neba form no ma be make peace between one and nua no nka ba be settle matter no senka asem bi esi bi nka ba be settle omo forget it because omo ye nua at the end of the day omo na be sna kofie de omo ye ne ehia enti no me de ba ko na eba no nipa ne doso nti o free me nsem no sanye den ekosoro na me yese se saade a me ko hwe no aba ti me de ne ba na de ogina form ho no so no ono so ni ho e na obi frame me ti nipa ne frame na me ja we ni eden e ho no we se ba ko no so gina ho a ti me ko ani mu kwa na mete entoka nti me ten back no de me hu ne apaso no de we osi tutu apaso no e na me se no se saade when tutu apaso ata no ba ko no ntafo no mu ba ko e tutu apaso okay nti omoko no so ena me say no we dey say me ko pata na medium recording e rush ho nti me dru ho no moja na free boy na wawu no na no edin na me say no ena mechi ba ko na edin agina ho nti me yes me ko na me say omoka say watwa nti we ni me di na chi ya paso na metinye edin eji free ni nsem me ba kra boys ni go na nkura so go na akra ni dan fi no obi antimi mfa na I don't know say moja ni nti wa na say den ti o
to me do one me fa kwa na me dey den me say me nation program to me mean say man no wuye before e go hospital one yeah before someone do hospital no wu na wu me say yeah yeah me fa na me hu say ohome once me fa na me hu say ohome once na so we o say ade bi o ha de be kire say yeah ne bag ndie yeah ne bag hu say moja kra ho what I say hu say moja no wo yeah ne bag we na ade a e ka mi say ma me ye den e ma me e ka mi say ma me the free hospital or buy what I say phone say ni niska afi na ma say me dey ko ni family ni ho na me da come mo back so one yeah na you do hospital mo kra na easy because I think the doctor ne ka say ke ye ntem de ne baya nke boy because ni na me doubt wo because me who be say that in life so until na me pressure mo kra say still o keep on trying be na okukoma what I say nti o mo ye ya still na me no mo e na o mo panyin ba ko ba na o de me say share machine bi nti o de me say share machine na say me temperature no e was scream this no zigzag like bi so yeah and I say okay omo fa akwa ni say shame man hwe omo da akwa ni shame no me la na zigzag and straight but akwa the na straight at the form it not even moving not a moving po and omo chem say e kire say nipa no wawu so until me catch omo say even on come wo shock ani bia omo try because me who be there in life so and before that and no mo touch be to na ni kosia ne so e dey chem na omo say wawu. Now it was not easy because that time nani brand cause as na be drew ho ne brothers me no be drew ho now it easy bro this so far so a Muslim right baba a Muslim this is anybody no way anybody and I don't know mo bisa me say like omo fan come mortuary na me say no me a Muslim I don't know about mortuary me nim dey be happy because me ni ho nti room now I don't say save say me tuma jani pa ho e no mo ka say na me say na sado mun jano ho in maybe few hours no onang any parent like ne mama and ne papa e betima ba na onu wa decide baby abem fanning call into me in front of me no or spending almost be 2 to 3 hours before the family needing what's na ho your body now okay before the family ni nua needing eba the nua ne ba na me catch some sisi ano me kura ma agya me phone okrum te say me edin me baba ti me jaw mo ho ana me de na too much intimate na hobi na me sorry getting eba fi oh omu your closer friends omu your everything together me omu pictures wa kra omu live it together omu like oh pictures ni bi okay mama hwe aha enti all the pictures ni bi e kire obema yahu abrante kro na eno aye wo no sekan no na yesi ntafo no jese nipa na ewo obi sekan no me ntafo ntizi akwa no mu hu no e da hanti we na abrante we na abrante a ya won sekan no na hu ni picture wo no we na ya won sekan no ni abrante kuma a ya won sekan ni na yes ndi ntafo no so wo picture na ndi aha ndi o ntafo no so picture e kire ntafo no mu ba ku ni ntafo no mu ba ku anyway so won so huni ya ntafo no mu ba ko no obesan de ba ko no so a kire omo ye nipa tu a omo we no mo kun nadam fo ni aha won so omo mi enu gina ho omo ba de o share red na ntafo no ba ko te wo no aha de o share red na ntafo no ba ko te wo no omo ye namfo pa but aha okay man for so omo nim the dead guy no aha we na stab we no okay mama yes we aha we no aha we no on na stab na dam fo aha can be also saying we no the all form ho no on na stab na dam fo the original ho no into their friends like brothers yeah omu grown up together omu everything together even omu did boom but I don't know say bro some day ultimate judges are issue way because you are not there who need the echo happen echo fire we utetie mu no na be a few days ni no ntoko bia ba omuntam ana mo je akinye wo bibi ho omunye bibi sada sa even sa day in the crown no omu no like omunya na free omu ye de omu ba ho omu ye together so but we say enter me see ultimate judge no because bro some no ho ye din e wo nyoma bebre ho
Yeah. Unim when you fee, unim chrome nim niema. Were they on drugs? No man, bibi. No money drugs. The patch one case when we send you a video ne akoye. Na ye bisa se dear potin and nam so ema ne basa. Se bibi sa ba me pamcho mama nya botre ewo niema bi ho senya be ya se obufu a wahwe o decision ye woni gi bebre so wahwe o decision ye because se obufu a decision obetimi take ni ebetimi take a man for life. Enti me patcho ha attention TV oba like it na do comment aba na opia share ama foforo so ehu ne akọ ama we mfi se medin e dia mansanche ame akwasi mensa.